vor het sobaya mochi do he poti pomakere mo nteja purhi ke kri ke zogo vor het zogo ba pete le erkra mo hodi nteziawe tie ti soja honu giznu luki hagi ni ge ba twe Visieno he ke huburi World Sunday School Day hawa ni le ke vi mo poti haunu he go bu ke ze no shole ke vi pomakere ki so hawa ka kasala nthezia we ke Niepuu ndienu sikele tuwe noe hi chumye ko ni mo hi chunye me ko bu nki vole no ga zo ha ndienu nori pusha mo che do he nyonyo go Sunday School ni chu ko pette ke ze ha ke ready ja puche dio no sho dio vor he do no ba ke le poti ha ki deri po mareshi he enthezia che do no jabie ni chu go Sunday School Department no tsu perche ba pette zhi Niepuu he mengu mu he Kecha ka ja thoso ugo me popo ga zbu Jesus Christa ke khrie si tulie si pesulidi ubu uni chununu nkrpinunu siaglie nyonyo tsje ga suha sengi chayawe ugo bu ngu ke meje suha silie nkinu ke form hasi sidi ugo tslie sidi ugo bu ke pelemi ke vi tsile ke vi no jabi ugo tsje unhi chunu ubu nsit turi nkrpinunu siaglie ukro dies zecha honyo ho khrie honyo ho ru ke pelemi jorli ke vigo sedi u vieti siaglie nyonyo tsa preje je do hego me kronyo tsa uzri me tsa utsanyo tsa di vorga ba peteri Jesus zanunu jabie henyonyo ko petetse yawe sizoga monyo po he Visieno Sunday School ke petha ko pette ke lulari nthezia ugo mi kere ke nye ke ze japu chiga ba mu hin nyonyo ko khrohi ba ya ga cha war ka di nthezia we no ugo ma to ke vi ko pette si ba ugo kere ko ugo tsofu ko pette no si ba we ji do no japie Sunday School ke petha ko pette chi noe pitor ki pu ke sitwe akonyo ko watsa ji isi simhidi Niepuu ke petha go e utiu jao ke vi pette si di Niepuu e nyonyo ko theke mu petha vorga cha agwa her kradin thezia mu chsavo ka do tigunoi no nthejar krozo ga cha se go mi popo ga cha sidi go bu no Niepuu he nyonyo ha ko ha theke ro res li vi krpi tunundo go se serious li vi no ji do jar krpie ke petha cha ga ba pette chi ji do Niepuu he pitsun chu ke ze vor Kerϋsuo ki haunu tie World Sunday School Day hau hani do di bagili pet teburi Niepuu Kerϋsuo ti haunu he khake sabi enzigili su preje hebu pocha poza lanu mori theza bolanu mori Niepuu lepe sumodi Kerϋsuo ti hau ha pe voga watse heji lergile pet teburi he ke leuri khribian zslie he nuri khribian zslie mo Yhoshÿ Theϋnuo thelaga zo hebu he khatji bien zsigile zji ji do nki tyofa ke patava Visieno ke lula in thezia no hadzri pose nja put ke vortu ji do zo shri bubu vishrobadi puk ki kruzevor hagi hanu he goz ke ze ke krok thoka balan pe zie thie chabamoli ro Kerÿsuo ti hanu posier nja put su mon non tho poja puginu he go mi popoga za pe ter chslimu ke krimorin hichugo chike Thephou sigili uche sigili chje muno jabie ke petava chje hego jie ke zedi Kerÿsuo mato sedege zunu ke ngu zo shri ngu ke mo zo shri haki hasiadi japu chse ke to zo shri posie zanu meri ga ba mato chga ba japu mato chga ba pette nu non to zayu chlie mu non to ma pette ke khabe me do chli jedi pette khabe peles mu ke thezien chsidi Jesus Christa ke la ke le zo ni chayawe amen je do program sedeke tam hoja Jubilee Planning Committee ki chatinu convenery se
secretary Yhoshŷ mo committee zu progopete sunu abu Kethodie tipo sesje gaza apelegasla ni di siale de mo chido o jubilee UBC Golden Jubilee Planning Committee Convener Secretary mo zaprachagaba committee member pete sunu mukrtami go pete sunu u ke hu zaprapete bezet thorwe gaza su hapusia die nunu u temigo thezi ke kaligan jade sala poti se pechadi ma ke krapubari su haput zoligan jade deri ke penyofe u go pete create u go bojiwa tiche theri nunu se dedi vogata sunday ke cho u go Golden Jubilee la pori ke kri ge jno japum hato ke kri ge je tiche pete u rovolie mo si jo ke mo October khrpar ke liye tiu nunu vogata sunday ke cho u go Jubilee la par her ke kri ge je hergavonu mo chigavonu ke penyofe jasadi pete ge zedi ke penyofe japu che pe jaga sala pete pe je thor ge je suha pushya u ke hu chapra battery ke ready uti uja khasa u ke vi uti uja khasa u ke vi pete sedi vor meri ke sha je u sikira ka zo shiri hanyam hara go zo shiri chili ke vi pete u khabie ke penyofe japu che ge sala no pete pe je thor ge je pusia ma bo unir kr ge je boli ro che wa ke krimori zanyo ko thogo zo shiri pete ge je ke ready o muke mom ha to ke kari chse de zla zanyo ko tho chapra chga ba go category pete pe je thor ge je pusia ndu nye gi go planning committee meeting se ga ba tiu na hori pusha deri jiwa Golden Jubilee ngi ge zau num ha po ngu pyo ni se ge zo li ro u ke hu di bo su hangu pe vise UBC motto li ro di bo li ro together in Christ you see Krista gi no ke je po chga ba mo su ha jiwa ugo Golden Jubilee ngi ke li ti hau no ngi ge je tiu no Krista ke pelimi go UBC no je prepare bichun ni chu pete ke zedi ke je po chdi Krista ke no ke je po chdi japu che ga ja mo ke je thejangu ke li la ke penyo fa thezi ke krali lo ba le zla je do puti hawa se di u ke hu je prepare pe ji ho ke je su ha planning committee sunu mo u ke hu krata ko pete sunu pusi yawe ke penyo fu bu jabie pete tsu thina je jidi u go Sunday school ke petha go thezi ke le tibo banba apoti se pekra ka ba ke riba deri ke zu thonu u ko pete ba ke last year zo modari u ke hu nu Sunday school ke petha cha ba go krata cha ba go thezi sana ba the world Sunday school day ha me jidi poti ke kri go no go thezi ke liye thezi le modaya mo the poti ha se di go thezi se mo ni ke zen lady ke hu sun nu go kesana tha go pette ba ki khole lo de Sunday school ke petha go luki ki ba zo shiri theza kesli ro ni go ni ban no ba se tha sa mo pothelanu pastor jesenbu khori ke hu ki jati no ni go thezi ke sa za si bo pe ki le chu da we Sunday school ke petha go li ro asano jna thejano nikha japunguli chase rokovi mor diethono sakrie petinino sale avise belho vime pucho krime peseye kiase Theïnuo sekhose desie uko advisor chegabava tavam hasino iralu no ise thasrivi mo thelauli ro Sunday school pastor chegaba pastor Jesen chadi okay pastor Jesen no aki kholi domo sidi ke husunu ke ni za siyo bo khapie ke betha go pete chigile so achudo Peteri wala bo je da peto se do mo ni go pesie bala le gide Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord.
Kecha kini Tephou Jehovah Chelije Jehovah Chelije Ogo Chetiu Talie Kro Sili Niepuu Shalomu Shetale ke vime Kro Shetale Moronio Theïnuo Banu Talie projects do Kezedi Talie Tsudome. Nuchugo, can you all stand? Okay, children, let me see your hand. Both hands. Up, up, up. Raise up. Up. Okay. Now everyone do this. 1, 2, 1, 2. This. Everyone. Okay. One more. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okay. Very good. Let's sing the song. My Redeemer Lives. I believe
kezedi she Talie Talie fears Lord Jesus Jesus zivito hagu kililome. Isaya hepeng se po nunusuru supunye hekesi kengu ko pelelega po honzenum hanyonyo tuel husier mukije keso nun hamye po tui par por he mori po we nidi upungu me hukeche po gitu mo mu po kengu nu po me huli ketoje Mie po me chemu po melie ke meji ke chimie po chemu ke ho ke mezie si mu mie po nguro uzi ke vetaya ke che po te mie po pie ke tese mu vezori po le ke te rumo ke tozo po u meje ko hup fele tazo mu u ke che ke ne ko fele te si zori we po ke redze kile u ke penyo fletop po veshemu po peche peneke wa po tuidile dere u ke choke mu kola po pure zapfale u ke reje kola
bu kradawa kepeche be bugi keshela u busher hole murzap fokola u chekemenele u petete kotu yotote u petecha u tseva prete mu u kesho ko pete Jehovah be bugi shishete Johan Kerϋsuo Nunu Tenye Boki Kevo Chao Sa Jisuzo Nieko Nu Kemeje Taso U Kepenyo Fe Pele Balye A Pele Ri Balye A Boki Nu Temye Baba Pi Simo Kecha Sewe A Nieko Ki Pusha Watazo Towe Siro Avo Nieko Ba Besito Bacela Siro Avo Di Nieko Ba Kesalieta vo a lavor di nieko ze a ki votato si di nieburi a kebara balieto siro nieko a voketo chao si ba Tomasia po ki Niepuu no kirapo votia si he simo he ki kem he di chao sa silieta Jisu sia po ki a chao ketumu Kerŷsuo aginu zo ke moshe mie pori po ki volie ya mo Nieko a si liro a pori si zotoa Nieko tewe po siliete mu po nguri wate Nieko peje Chieliko me frappe ngudie.
Ugo Theïnuo or offering collect salon there. Mo ushers konyo peji recorded mo. We'll collect our tithes and offering, okay, children? So if you have your money, take out your money. Don't fold like this. Ne. Hey, he open to the kasudo. All right, everyone? Okay. We'll join our hands. Join your hands, children. Close your eyes. Theïnuo kehu mathoke vitbe hego tsekesla nyogo pette pejeho nyogo puti pette no hego krabaye getsa Kecha no zo sheri seshe Diekepu be hego encourage segetsa seshe Haikube hego tsekes ko nuri puti pette no hego var krabaye getsla nyogo pette ko pejeho ugo kehu history me hosliro Kehu dedicate 1973 ki Kehu dedicate se she mantu liro nichugo krotho se she Theïnuo krotho sedekelie supu musla technically November kro liro nichugo la liro golden jubilee de muhego November peteu golden jubilee tsovogedo su leva ho mu mayupo lela kesu no u kehu sedekese ukronyo ko liro Nichumie value so see, nichumie word to so see the nichumie ministry sede chakra dedicated as a chakra nichugo ministry sede kile so yori lesedi uni seva mo unum ketsa suri leva nichugo ministry nichumie pateri pomani ketsa nichumie patte pumamie mun nichumie patte pokela kelio simor shoketsa su lady po word to see po value see no nichumie ministry sede kesa how no unitor mo early church ko ugo fathers ko founders ko sokori peje mo tiedza ke patami tsvor ke tsa skopette peje ke tsa su sedi pesisia ugo che doli ro potike chanunu lavordi ugo ze ke hu ke tsa ke patava Visieno mo ke patau ningu salie ponyevordi ugo ze ke huba sala ponyevu vayo bo shetha sedi ke huburi ponye zelena ke patava Visieno mo ke patau ningu salie nie vayo shesedome ke petegori je da sodome nie pejeho valeri vide hego ke patava Visieno ke tso ke tsu liro Nagamis no leshe joborjosti no poketso por Mary sewa seshe po speaking assignment ri ba ketsa suri hego zeke zawa de hego liro
po khasam dino po jabardasti dino po kelemu pori poni sedi vordi po ti hauri sesake to poni sedi vor kelela po peje audience hauli ro challenging se kekrilam na pitsu meriba pichu meriba mu kikem hedi pitsu pusidino kepenyo fodi pusidin pitsu mi ko buri silien hichu mi ko buri silie kecha supu ke chu ro challenging se deri poti hau puni sedi su avail se kelela po peje se mu he ko hichu ko krotho zan no ma ke tse bo khape po pesisna sala poti uche sele ke batavan peje thor ho je puvu kordi poti usele Uke penova tsewe ti soja ke zivi poti bavdo pomakere hauno abu lavordi uke huno zaputsele kivi poti haungula kelela uke hui pezie uko pastor pezie siro ke primary u Sunday school department kori pezie chigino jesen pu ke sake me jabardast kori aya abu hije Kekimi pori kilije aya ugo golden jubilee de le ha mo ugo teacher hepungo vole de neko Sunday school teacher sakire thogo bune vor pati sega sa hego sa se mangu vale di so pusla ugo ravra nitsadi pizza ko pette ko donno sakke me thara ge zala hego bunu vor na le shidi gore vor anitsa seza sa are aniseri ugo zedi ke fekhole sidi thie vor hagi thalewe कि दबरियो के पनव पेजिसी उ के हो हाउ तिची हे पेंगो तो वर के लिए उ को जा हो यो वगे दाती की द्योबा किनवा द्योबा निस पति हा स उ को मेरी के क्रालिकल होदिनो के जेदी उ के पनव के छे को छ उ के पनव दियकोरन के जेदी केर्चदी के जे उन्नी बा के जे ती हा को हरि रक्रा थाजो जेरी के छे 40 के सको Uke banava Diekepu ke soko hari umeluno. Theïnuo ke Kephrŷ ke zanu uke banava so mu ke banava cheke se soko ha. Jiri umeluki ke sa sethazoe. Mo Haikube munuri pati ke chashino thime ke kra lavor ke sedi. Thize thovor hakiano posede sedino to ke sono. To thezera vodadi lavor ke sege zaki debari unni. Ke zedi ke nur hedi ke za potsidi ke panover sola ke za ti tsake le tsako hala uni thorba zowe thieri ke hu hausedi ake hu idikile ke vi ke hu ke krilam na wem halle motoi hapori si motoi to ke za ti ke panove ukele akile aso se le vaya zo uke pele ke lu no to sede ke stiki ke hu hau ha por hetsedi uke pele u teke rorie menno di urgo sesir di pizza zogesa uke lulam ha kra ke sebe utsagesa uke hu peje thorbaya zo deri pette go mogiri uke penove pejiwe utsofa so ha wese morga so apati tugi khabi utsagesa la ke chigino pu ke sakim hedino u Sunday school ri ke hu sede ke liye she thakra ka saunu Sunday school sedere si sala hawasa nichu gola Sunday school gola golden jubilee si che don nichu ko mika kralerdi no kyu ki chubya ke ba ha ko hangusadi uni thor unum thor nyego ngusadi ki debori nichu mi ha unum samu ki debori uni shi ga che dori su ko ra ka sadi uni bawe uke panova siro Jisu Krista urha ke leu zananu Keni sedino Sunday school nichunogo all the Sunday school children Sunday school ke pathako Sunday school department ko keni sedi nyogo pe te petsosia we uke penovo bono ja phibe nyogo tsumo nyego matho no nyego bono tsepevi sedino vorge zatigo no uke penovo za tseke mie sakeli so se chele thena
like a cressera moliro, Ugo Sundays, Ugo Kihusetekilie, Shiche, 1974, the Mukishi, Ugo crusade, Van Lalnaka, Zedi, crusade secretary Toliro, Ugo Debo, you must be born again, you see. Nigo Penoka Salali Morso. Chido Nigo Programu, Pesedi Apekiri, Akipu Kibatigi, Nigo Tie, Diebobo, Penazadi. The born again identity. How ha pesedi tie how ha tsalageta. How ngusedi Allah pochani se. Kekrila mona penno ke sagile. To be born again, to be born from death to life, is the core of Christianity. Kepelemi melu se suzo ke zala. Slavo ke da tichi hepengo me segiri ukronoko to parketigi. How ha uko meluno to di how said this tie tichi hepengo chile de sole de tichuno kori Sunday school ri sole de deri tolas ke to nuri how ha said di udebots di said this to ke tha hari les di Allah pochani se tha ke krila muna ke pelemie Christamie idi moho ke satigi. This is the beginning. This is today, and this will be what will be tomorrow. Tie, ndu tie soduzo. How has samodino we Christian medi kekelinza keza sasayer krakasata we. Nigo nichunogo atezebo pusudo. Nigo natolelo. Nigo hagi tezabo tuwas ngumbe. Nguande Nicodemus. Temi how Nicodemus how uko Ketholes nungulia. Poliro Judami dono kezami poshe. He was a ruler. He was a Pharisee, a rabbi. Porom hakesi togo mi podeshe. Hasi seshe. Deri Johan seno ugo pozepre kezatiki poro teva mi pete zi razeno po tevano peshi koi dinonde. Zi dino po Jisu favorche. Kido lano Kinye make a cry, Jisu dear nana di po hogedo, tigi pokido, lava di Jisu zeker selemoda. Haka krabamiche, deri poro kezami, hakesime, poro, hakesi togode, sala, hey, am hakesime di Jisu zobo vodi, ha pusmo tapo hodino, pozeker sedino, pozegeto doza. Mary atada de, Mary akreda de, Mori asuha tsudo dino. Abuno juda medono ke zatsa samodaro kita ikezer miche da mukishi simo hakya kraba miche deri potavano peshikoi dinonde po vordino jisugi jisu no uke panova si geze mebo uke panova kino vorgeze temebo geze asu se peletu asu se si ke grila manana umma mato ke kratsu do de unke pugori poke koni serino pudo de No, uke penofiki vorm, no vormi chezo, aso shiba. Uke penove Nicodema kido po sino di vorjeshi. Po meluno kedo, po legedo sokwa. Jisue susa, mubada salapo Nicodema ki. Nicodemus, to enter into the kingdom of heaven, you must be born again. No, uke penove kedino lelien liro. No penno ke salali morso. Nicodemus how lele mo tole. Do pueda no. How can I be born again? I'm already born. A penno le de kiki midi penno ke salali da. Nicodemus po confused, poro confused tore. Salapo no kujo pueda mo ki midi penno ke salali da. Jisu pokidobo letashi. Pomake simebo. Deri ponno ke le pette. Poketse pette. Poleto ageza pette vodi kizem hasim halle. Soko hazedi ke mezzaga toshiku. Rafuki zate ma poripo. Sate ma porisidomo. Ledomo. Sala. What is to be born again? Born again sakido puada. Di pojisuki kato. Sala Jisu po sili kato dieno no por segese susumuli.
ugo katholisno Bible no hoge satiki temie uge benave temie tsasa tsage satiki vichit turino mesachit turino temie tsasa dei temie kimhega uge benave diezemode porque pumatsare ke pumano no poe poto pokinyare sala there is no one Adam imo Eve unie chrono no penno kevor me pori uke penove zeke peroli ke to chanu to more der kim hega uke penove ki temi buno kada khri thorgezala popolam ha ke vike kra ke sebe ke to suko ha temi bu nguli moda doli ro su khri thorgezala po pono Jesu Krista ke chesa chikino nichuno go khori Johan se Kerϋsuo Ketshe Niego kor prepevis seso niego pemopevis seleri mozo hakatozo uke benove kizo create torzo di pono value ke tseso isi teme ke hupori popale ke liu gazada modi ke chache ke ringuli ke dola isi salati me ke hupori Jesu zakele Jesu uke benove nozo ke za so pelele di pozake ke le me Kecha chekeri muli do igeza susa muli we sala ni chuno ko nego posede ke vis se posetie nego sedele de nego hauha kinu voliro nego prelasa sele uke benove ubuno tigi ke dinu voli ke vi hakevi ke kra ula ke sebe ke basko lele do liro musoko se uvietsu do liro tie we Jesu peleli morso Tie work ba mi krono tsdino mi zre mi ke patha mi tsdi work ba ko poti ke vi ha ula pomare sewe ke pelle nichuno goze ke tsdi makakra mila milidi ke tsge za ha ko ha ri makro bori pokere ba deri dicha ke zuthono no poti ke zathono no Uhitsdi poti sebe zage zasu lady pocha chaki nyege sebo ke pusna tha tie ke pelle no workile how this is the beginning there how no tola sa voge to how no ki mega tie kristame petelari lari tie alari me petelari how ukolari sege zake mega zabo susuleya Kekrila mana ke pelle ke luha ha tie pelle mo tie seno lera mo hapete chide hapete uni chide ha pori ke krasa lode siga so poriba mo ke lu mo hosete mata ha ke kra vatevoya ke za useke so sasa ma ke krase ke zvoya ke za so ba ke zla u ke pelle ha reno segeda u chameje segeda a kiro mo ha idi lele ke mo ti sigaje ugi voya ke za sigaje ngule a la sagobo progabati ki Billy Graham zepo ngule Billy Graham se ugori peteposi Diekepu ke vi tobo uge benava japu che poke koni toge za temepo po je hanu progesati ki Billy Graham ri poti haige zo boze ke sege zo susungule po chammeje sege bati bono pose mebro vodi pose Billy no tichi hepengu mi shedo de no tizu toje go bi pubade your faith is too simple no ke pelle zepu ke zo pukere macro chetiu no sa mohose kizuno haki debor dijishi haki vika cry Diga saka Christ no Diekepu gosa Diecha gosa tiza tomi saga zago je don no gosa diga sari sede no puge zago everything is outdated you have to update yourself isi divoro poki pushe mo setigiro poro pochameje segabatigibo sala poro malese mo suzaki do bola pochameje bagaro Americano Pennsylvania state no po evangelistic crusade po tsage tigi pomhozagi ke ho ha tsakhile mona ke di bolaga
Theϋnuo vor bachat thora. Sediu ke penava legi le Theϋnuo chat thora. Povor pachami just sedino. Ke penava hawa alam modenya ha. Atsevazu ha potu modenya. Potu modenya ha. Kiramo apocha sili mode. Po sidino. Pota pokatsodi. Pachami just segeza tibo tseke batigi kuzobo. Po Bible piledi po tosedi. Tevazeno ketsano tovo. Vodi simva bogi po Bible kaba ledino po gradino uke penova zekertsa. Teze unu tubigedo. Po uke penova zekertsa di ke penova apo chau sili mode. Faith ke pele hauha a sisali mode pocha ke diboga. Ke thola sa presiamo hake krari it contradicts itself. Me habo katika zakimhi. Too many problems, too less solution. Pokere kratore. Mo hawa tsake mezamu tsake menola legato. Po solution, po answer tsas sega zakimhi da. Kebenova hau po tsas sili mo da. Di po kradiu kebenova zakar tsakata tigiu kebenova po kacharnesa. Po kebensara fa Billy Graham bisa she po melu bisa. Setigi po melu no. Leke kretu wade. Kidzeno masim halle. Kidzeno potoma ke sake kraparzo shiri. Hausevodi ake pelezedi ke medzegili vumo. Ke krilamona au ke penova pele ke zahawa. Kidzeno masipete. Hake sa shege zogo, shege togo, shege zogo petegiri. Suko, meyako, rakrieko. Asalaki ki midi akapelle house vodi house ke madzaleda posu ponuvor po ke khuttu validi kradi I accept Lord I accept lile ake job vasje por bigeja ke penovo reso po ke ko bas segeja ke penovo sesereso timu giza tsegese ke penovo sesereso di Ake pelle ki midi asevodi. Matom haro kizunom hasim halle hako hazeke medzilida. Poza ho proke setigi vodim hake kralebawe. Tie ugo ki hupori. Uge benovasili ke laki lipi uvetsiledi unidi to paria. Uge bele reve unuto ke setigi hake kra zeke seya mome. Ketole sinori we ke pelle mi vimi go. Mosa nogo, Joseph nogo, David nogo, Abraham nogo. Poti haigeza ke karize ke segeza susungule. Uke beler no seki gada. Kiye moha ke penova alele mode, asili mode. Idino chamije segeza ti sigeza zeke seageza susungule. Sala we uke penova pelea geza. For our faith to go beyond intellect and doubt. Ukipenova kepeleho buno. Wekizuno hasim halle. Morikizuno vieko. Hakesago. Modern science. Makakrapajago. Hakoha. Going beyond that. Igazabo. Seagaza how Harir Krasaji. Ibrino chapter 4 verse ponukinye. Pomukinye na pugeza. Mumozolo, I can't see it. Deri, bagada, asu peletu. Mumozori, situ bagada, idike peleze pugeza, ibrigono susanguli. Hachayo se, kezatono, kepele, revehano to, kezatigi, tie, uto ui mindsa lagedo. How ha ledino to semorgaso, machase. Poliro obedience, gizetsigase isi. How ha go, silamu silaba geze. Point po. Mumi peteri lebazodo. Abraham, po pitsade, po luketago, say medi baliki vitiu no damiche.
uke benave pakedi Abraham no to parlije di ang Ketshe saketo no to volije isi Abraham ai uke benave zeke perliga za mori kidi amu akido tsile do mabo navu kido tsadamu mori uke benave ki question tsagaza sigazari ngumo deri uke benave paketse ge sa sohapo suharanle sidi po kimie pokito ko pokitsukiri ko soko pette kinguze vole dino uke penova pobuno vodo do ke zasno to vosa ke za to prakese susumuli hakiri thakie ke vi pori ugola to munye tie krista mitsle dadi unni ke ba we obedience uke penova diese idille ke stiki make krami chevoria hey ubuno missionary sno baden hesa ubuno uki ulego pette khadi to bom habo sno baden he wodi make kra lebese u chakhatsidi tie obedience uke penova diese no lugeza hawa lebese di tie day to day daily life no salary ke khele mo to geza sigeze to daya geza sigeze muli jiswe kiza hanu vodi pom hato tsese de do geza tigi po jahidie von hatsanu no ke chake ma votsdi po ke sele po to pa geza tigi po to voje geza po diekeri thori pori neko no ke dilije isi neko no ke dilije sidi po to voje geza tigi zaga jakhe miokrobo koteba dingule poto voje ke zatigi Kerϋsuo lero Simon Peter mo Andrea unye khotte dadi no dozage baso sungule volije come follow me ashime jilije anyego bono temi ketemi chado isi Kerŷsuo lero tola pije zamata Zebedi no nye Johan mo Jacob unye propose di ugo jal pe khoge bangule volije ashime jilije idikela ke stiki hanyeri to jisu me jida sheme jida ugo sidi ke sidi to vorzo ke stiki jisu chati chalago no ma to goritsa tigi ke dije pu bese de ja putse ke za sigeze chvorzo dino ugo sigeze bonguli follow me how chidogi ari lebese de arts sebaya volije ashime jilije hawa rana ke stiki rana residi rana leya deri hawa lepe susu doli rom ha ke kraba ke susiri nguli chido reve rana no paro sigamo tetsubo no voliro krisago rogo si prevade gari bogi feleri GPS igazo badino kya vodo si o address kasa de mata we kemna kriye bari gari tho upfo vodi chakhanu chareno kasaya GPS wala rathorde road map hanu khodo hanu lakedo teviade vodo tezade vodo rehilale do hako pette road map dunto de kizas siamo revevo gezati address box kasa de road map to mozalano tala ka krwa vola mo ke krezo no voda pomhie dazo no la voda ki de bore fasashi de chedo GPS la rathoda me Hakim Hedi, Jisuri Kizahanu Vorgesatiki, the roadmap to discipleship. Roadmap po Kabesedi, po follow me, Igasatiki, po Shijitsa Gazagobono, Pe Modino, po Shimejito Gaza, po Susa, Meremo. Deri roadmap po Kabesedi, Ukotsa, Uko Petetsa Gaza, Susamuli. Crodibo, po Shimejigato, Soko Harivodi Renava, Soko Peteri Lazaway. Deri volije ashime jilije dinyo ko temi ke temi chulije igaza kigasa specifically called hakoha la roadmap ke visse bokagesa susunguli Matthew chapter penguno uko propose mata pachatita tejake togoje uko ngulia mu kristam ye poke luno mohosodo mata obedience hanu hallegado Peche sevu morvi Abraham no kom hedi no
uki ulia ko pete katabi sedinu together uki tomego sedi together so sapubamo. There every day what you meet, what you come across. So pozega sa kido botsa dio tsada tiemutie hatope telano roadmap po kapevi segasa susangoliwe rofuki zade ketsofuko tejake futo kraya kezako tejake futo kemia koge moko tejake futo kemia to fukete hekemer zegazako tejake futo nigo nuke masako tejake futo vitola ununadi matse gazago tejake futo nigo mi uke penovela nigo krene nigo peseya liro nigo tejake futo nigo no me yeda hije nigo nilije hakoha progressatigi tie ulari puba zo gaza sosa lele repi wadi mi la puba de nye tiso vorgili no umi miroge satigi aya che per non vedere notiso che sabato la sede ambienti pizza pargada ugo miege zagosa ti soja che sabo ugi lavoro che se pomare tore sala josheri mirosadi kerkino ti songosmo aya ampecie che per non vedere notiso che sabato la sede zoni tore deri to pagazatigi ti soja no poti betegono uke benove mengu uke benove moro krimoleha uke benove zogemosia athalelho uke benove mano thieti sono atsamo atselegivi amhato mapete ke dibese di pomedono sasaje sidi mengu dino ti soja pe vogile semie tejake futo. Blessed are the poor in spirit kido bolaga uke benove menguya ke jamie uke benove possessito do mo ke benove te jamuli do. Blessed are those who mourn kraya ke jamie te jake futo pocha ke de pubaga ubono ti sonia krado no wame uno tsemo me gigaza uno me gigaza uno halle pesugaza. Shallow Christians pomho bogino raza hidino ke pelle mewe idino keto kesa susmodi sulegeza sulegele ke pelle me pochelelo ti soja sono uke benova ungu ke me Jesus pochasi pe vikolido. Blessed are the meek ke me koya ke moko isi ke me ko ke me tsmola autole pe vitora autom habe tetsa do tsvoda we ke miko igestiki susallelia de ke miko ke moko igesa hanu machabo amozigi meyese mosu self control uto uke take regularly uni torari uke take regularly uno sho torari uke take regularly uno meye torbo gesagi uke take regularly meekness ke miko ke mo self-control. How haki debori nune sevordi utsaseyashi. Uke patamva teja sunuto kese sesenguli we. Blessed are those who hunger for righteousness. Righteousness kemia to how ha. Tia Krista me dono sepetsa todeje monye. Atochiva alesin ke segabatiki hawari lepakras sesaba. Kemia toge sa pochaki duboga uke penove jomiegele ke dia to vigele menne mennoegele hakke kraba michezo jorli ke vigo kemia to fakete hakemer tsakile sunu tejabaya. Blessed are the merciful. Mingu mejia gezago tejake futo. Nushinu je ugito yagezami kidebori unishi. Kizunum hake shokakra kizunum hake rekakari nushinu je ni yagezami nushinu je sedi sokohari tsuke mezala ligivi
sako hari he pevila likivi susunguya cedo ni chuno ko hakakrat susete ni chuno ko yo nagi share di pemo prasa chalitse ke sa ha ko ha maho ke satiki ni chuba satiki wa ki de boru no masashi blessed are the pure in heart blessed are the pure in heart ni chuno ko nyego kiri pubazo uno masagize uke penovete jato ya posashi soshi potoshi mabo dino uno no masamodi metha melegeza mori Hake vika mo sokoha rabi negative attitude por bisedi lugaza sokoha ukrohi amo. Deri ukele mesagaza ki debori ukrohi shi keza hakoha susengule. Blessed are the peacemakers vitola matsea gazago. Kezeke vi hawhala ununea gazago te jake fato. Mie Ukraine wo uke pelela Ukraine mori upesea me. Sako tejake fato ke krilamana sako hati ke dino lelezo to ke tsala isi unili je mioni ke motsasero we become so revengeful mi ma boko nyobo uni ke motsasero mori ma bo tsasaliro tale kunyo bobo shi tulazo do that is the first reaction so unum haivoria we uke panava si tudi Krista me jorli se ludi hako chigino ke pukerzako hakori samhori ke metho ke dietho uke benavo krapri po diezeno ludodi u hitsato yadi mesno Ukraine geza mesno umelle geza mori sno upu pesona geza ha u lake mori pupe sedi upe dageza hatoke mori pesed upatageza sigachari parlimeche par meche mo pariazo desgola unimura hiche uno shoda hiche kido bolaga uke benava jiswa no puza nini zoliche isi hagono sigese hedino thakilime uke benava teja ugitoya hakoha jiswa potome ji agazago potseleaga mo pori pesedi posiejigo kipubomo dere potseleaga zago potome jiaga zago tisonyeze ke seaga zago po soso pu pesedi po disciples ko posiejigo petage se soso muli posiejigo bono volije asime jilije iga satiki hako hasedi uko jorli tse moliro iga zala po uko petage ze asusle. These are the principles of righteousness and ethical living. Tie ukepanova kepelemiedi kemiathokelhu jorli sokoha ugi tolemoto geze sadayamonye unono potuzu situbari tsilemogada sigeza hori niamogishi niamechezo ke show mo ke view potumo potukemo ke diatho mo ke madausa ke khusi doyazo Dari Krista giu ke pelle khasawa ke ta mie buno chuhapo tumodele di ukipu mori umelu uke panoveto ke susutho upe jodaya chuhapo tumo uto uginu pardaya tie ke pelle ke lubono to sudo ke za chakereto obedience Lebesedi lepeza sebedi uchakatsada hiji. Dere kise miroshe gezano uzano shirledi to matono vogezagetso tizi vordino lavo uzno zek tagatso upichapi yagono uge jiswe pubesedi uchatagesa road map po kapi uzgesa ha rakrasaji nichuno goyola dichabo nego efesa surupo shibazumo shibambe shiazago jihasaga Ephesians 6:1. Very good. Very good. So many of you. Shande. Children, obey your parents. Shinde. Say obedience. Children, obey your parents in the Lord. Jesus Christ no. Nyago
Jesu Christano no nyekreno ko dizeliji. Nyeko po nyeko zorhule hako hapo tuzogezala. Kido wala hapuga. How haleshi. This is a commandment that comes with a promise. Okay, benova commandment pokasa. Nyeko adirna mo nichugo. Nde. Kichunogo nyeko kreno ko dizeliji. Obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. Upo jono ko rulije. Kediu laga, because this God has commanded you. Okay, penova pusawa ketala. There nyoko bunu tsilije kaza hawa rabbi pumo. It comes with a promise. Nyoko promise usiambe. Siaza ko jihasaga. Sunday school no. Mika krasiade Victoria. It comes with a promise that it may be good with you and that your life may be long upon the earth. Hachakinye, okay, panova kabisedi. Hichuno kotsasa. Nyoko kradi zelije. Jesu Christano no. Nyoko ponyoko zonoko fulije. Hawa potuzo. Mo how commandment kanyoko tsasa. Nyoko kipusa. Mo how it comes with a promise. Nyoko vilito. What is good? How do you define good? What is good? Good is happiness. Good is health. Good is wealth. Good is so many things. There you go. Tejago kabi nyoko tsudoshi. Sashe nyeran nano nyeri chalido. A long life. Uge benova podi kagesasoko tsuchi modayamo. Uge benova tsuchi sazoto kitsa sase rakradi uniwe. Machaki new kitzatono. Tie uke pele chanu to vozo gezatiki ke pele. Uche geza makakra zeke seya. Ugo uranano pugeza corruption bo pusea. Ja puri sametsu renner sametsu zude. Too much, so much. Kratore. There is lapu moda domai. Tie ugo mohosu doliro nagamisa particularly 99.5 ne. Pateri uke panova sigeza temierza zanukire. There is corruption. Makesha mosulio music e matzazo. Kido wodi no haidaga. Chapigo lesson mohoge satigi. Uke panova Israel ko kretorzo. They Israel miha uke panova. Look at the gola parmo uke panova nike motsawa wageza sigeza seye bogeza saseringule. Ukori ukomhetu. Ugo uke panova diesel moda. Miedono lugeza tigi uke panova. Rasoki liumana. Mie hogo rasoda. Uke panova tsega zapeteseda. Uke panova Israel me ko kabisedi tichetenye. Midian me ko jenusawa geza sasangule. Gideon temi hauro mevi me po. Poke koni segeza po. Po chapigo juda me ko dono chapi me. Po chame jet segeza tibuno. Ponye segabati buno. Pavodino kubeleno to lavabasi. Tiki dileme po okay panavaki no vordi. No. Teherno mi view. Keko. Johan zetozo. Gideon. Rishidi tiki dilio mohori. Meche moha. Shinye. Dobo ladi uke panavahiko kadega. Heko ponogo Kedzri Egypt no no goze kananu vorsageza umom hatoke kratsageza yepono puvor uge benova heko krika tolero kidi heko kake gyadaga pachame segabati bono uge benova portsageza poashiri po heko ke benova krika tolero pom hakki bono heko bono hadde ke mangadi ludo katsame semo hadde boke mangadi lugeza mesemo poke legeno ugo ke kraka wala uge benova ugo kawa deripo poke leno sus levor sigeza tigi uge benova tigi dilio no portsadi gino portsadi no shilije Gideon no to paledi Israel me sapalije aki ki miditsle domo asa moshi achenyo gori Israel me dono manase chenyosa Asaketsu to achenyo sakatsa to
Hego kikru donori akatatse to. Akikim hedi hawa tsilida. Atsilinze. Potopolepe zatoda. Deri. Uke benove. Pose tozo ke zasigo tsopotse ke stigi. Niepuu no Kerϋsuo idipo uke benove Kecha. Uke benove po Kerϋsuo. Nuke meje ungozo ke za kabye po tsidi pobuno. Sino di po ke tsega sasu sa tsilakili. Sase nguliwe. Mark Thephou ngogile. Pono ya tupidi pono ya soktoradi tupivori disciples ko bono posyeji tsega do ko bono pono tsega serhosje idisi der hako tslimada sigazala go poke tsebese di jisukisa jisu zegar tsidi no anno tsega serhosje idi po chamiche satigi jisu zegar tsega no tsliviro anno tsega serhosje no tsliviro isi 시가즈티기 지수에 리보 pomohodi 미 pomohodi 칠리비로 le. Why are you doubting? 기어디노 칠리비로 le 이디 아까초야 벨레야게 자움 하기후 보리 칠리비 살라미 포노하오 포노 테비디노 벨레야레 지수 노 아케 벨레게 짜우 츠페 크라스지 츠페 니스지 아케 벨레 차토레 나 츠페 니스지 우고 티에 파호라 시게 저거 이제게 세야 먹이시 깨츠게 ner리비 깨시게 저리비 기자하노 하케크라 우두 쳇두 호게서 시게 좀 하토리토야 모리 우토 우자즈 레게즈라 Hakakra uchaka tsegeza. Hakom hakakra itowe. Deri ukimiche hakakra ukipele tsega tatsegeza towe. Deri we kepenova no angume jesaje. Akepele ke tsaho no tsepenisje. Idoro kepenova kikidi uke kecha renasa modada. Hekor nano apuzauliro kihumitsukereto. 오고 제고 르나게서 띠기끼데 버 운노 미지시 우호게와 우 크렌게자 우 멜리게자 우 티게자 하고 제고 르나게서 띠기 운노 미지터 데이 펠레게레소하 메티 토게자 수스물리 보토기 후보 처리 다소게자 오건 하와 데바 띠기 고누리 결서버 UBC 하오 페시길레 아포리 사 니에포 Uko founders kori makakra potigi very shibazo pete shitsomonye deho ya shibazo mio thau melle geza kidi haigazo botsalamu geza ukiri geza gatsori sese na geza uri shibazo deho ke pele po pele legada mo phihas geza suno meti thor geza sosi geza bori mo tie akim hi geza akikruno hakere vor geza tigi Kepenova kido tsudemo kidi haidemo kido boga krapajak sebetodemo unu shogeza utor bidageza kimhigeza tirizegesa Deri Jeremiah lesa tu bisedi Israel niko ke dietsega to gotsedi niko zesiba niko lam hake shobori reyamo niko zevila reyazo niko akesro niko fernaba Afaya gezago unu petesedi afaya gezago mulieto si mohiri susa pelewe Sala what is the power of faith to believe in the impossible salelonye geza suno ke pelle khasakele to see the invisible temimi hawa nguli ke lo tenum hiwe ngudaya geza to hear the inaudible, to touch the intangible, and to accomplish the impossible, you see. Ugo hageza ke pelepo, sedi lu hageza susera krasache. Apo intelato, Mati chapter ke die, zeki moho ke setigi. Jisue posiji go zedi patato dino, tevada, posiji go gini go tosilije, nigo runu no tapile.
아볼리도 시디 포시지고 개체와디 포도 코기즈 투기노 그 차츠바다 디르케 세버다 저거를 푸디 포시지고리 루누토리 젤레모토메체 티소 다보게서 티기 포시지고에 테미포도 오고 무슨의 버즈게서 무스 디오고미 치디 레 모스지 테미 뭐더냐 내 지수 고미치게다 소성물이 니고 미치히지 아졸레 이시 내 실라파게서 되게 시몬 피터의 김이야 지수 너저게 톨리로 아부노 즈모노 미디 토피엔기 토피엘기 위치스지 지수에게도 봐 캄 피엘레 스카 쫄라조조에 시몬 피터의 포케펠레니 세디 포피하 베세디 즈노슬레 di zinu kerli saketso ha pori ke kradamo popi hasle deri poto jisuki phidazo ke zatigi kikimya je fagedogo tikhego ke meriye doza suko ha pomi jisu mo homadi suko mo hodamo sunu ke krada ke zasumule relera doda Niepuu akro isiche Malaysia kuidi posi umhe jisugi tokili che kizahano temptation mo make show make re make hu poreo khetu tu bebe to shiri umhi besedi jisugi tokili we haki bonori we relera le ho kiza susa rakasike Israel me ko tichi Israel me ko zakir donu Egypt no Canaan no parle ki bi tichi hidie hatsanur huketo hawara krage satigi uni juge ayam go punishment rebe ukebenova 40 years in the jungle kim hidi how leleda isia deri how ham hoge satigi ake pathami sala ke pathami nego temi ka krai ke pathami chidi lebanye ke pathami chige za lesikino textbook po hebe sedi ABC 1 2 3 so go professor ni jume pathaza rase mo ni jume so go plus balero simhalia serious what is written in the textbook is not hard to learn there is the next part of the lesson in school is discipline sa ka to ha pokere bazo patigi vole patigi lale ha peta butu chile masale mi ver go he uzovile me dahe ke de thopule hake kra hichuno go buno textbook how be predino shedoliro hake kra misado de ka pathami besides the textbook discipline besedi nichuno me patha sa ha it is a totally different story ke kila manam hake kra hichuno me patha sa pothori po pathadi to vomo shoya ke sala Israel ko Kediu bola unko punishment rebe hat dedamo it was not a punishment it was a lesson in discipline ke sa susumuli uke benove mo hot tuli ke moche uke benove pelechi tuli ke moche uke benove uko zedozo ke uko susi tuli ke moche uko bunan hatsanur ke sa susumuli Thephou bobete uke benove pelelimo uke benove nichilimo uke benove pechudi shera soko pette na zanu shera Joshua mukale probi promised land no legelizo tie ugo nichuna hago kran ko chudi work bago rokrasuji jewa ugo anniversary 50 anniversary chudi unni ga chuno hak kai lega sawa ugo speakers ko pette gori u Sunday school no share ga Dr. Ratsalie, Dr. Ketose, Reverend Vilodi, Reverend Kedoha koha. Share is a putsa kid de Burunishi. Ugo music director go, Ugo Sunday school pastor go, Ugo pastor Visato, Ugo pastor Kekrigo, Kehuno Mapete Kratatsidi Sagasako, Miaka Kragori, Ugo Sunday school no share gazo. Ugo Benovati had dono, Timia Krohad de. Poja putse pe vibe hale ke vi cry so po pesege se kidde boru ke benove pesjemo
기대버려 우게 변노 채무 우게 변노 우고 크리바서 우게 변노 잡이세데 우고 잡아서 우고 라게 차츠 세모서데 태미하고 미치모 또이즈디 깨누도모 또이즈디 깨후라 보버리 우게 변노 잡붙으리기비 태미야 그렇게 비보 셔레 기대버려 우게 변노 베지시 태니 주나고 하고 레게 바오 모저기 하고 the next 50 years 티지 히병고 돌아보게도 느끼다 이거 쉐리노 제 우모즈노게 바하고 니주노고 테누노고 테푸노고 쉐리 우게 후세도 게후노 잡부기 위메스도 우세요노 크타메스도 우르나노 크타메스도 하고 뺐대 I believe 내 티에 우고 미크로노 츠게 바고 왜 기도 못 스스모르쇼가 티에 우고 변노 부분노 우고 디시플린 슬라무슬라 우고 디시플린 슬라무슬라디노 왜 티에 우고 나찬으로 후게적임이 러후 코르후 깨바서달리로 왜 티에 우노노고 페일 차도니 내왜 티에 깨펠레 하노 세스리노 왜 펠레게 레하노 왜 디제우노 도서도 우 치필게서 왜서고 우게 변노 브제디리레도 우 미오베세디 우게 변노 버기 도실리도 기라 부부도 지시 수비오 무즈노 슬레디 루자 하자 마케 크리게서 깨크라버 우게 부야게자 스코 하부노 우게 부아모디노 tovoliro we uno no goler hakya ke bagolano mze ke meti tobo zebesedi uko tsuseleda ke za asusupelewe sala ke benovono jabesedi uko betego tsele jabe nichuno gori tsese jabe mikrono gori tsese ke pukerno betego gi sesege le tsle den nyogo pesiwe Good morning. My name is Agent D. I and my team are from the Jerusalem Intelligence Service 3, or JI3. I believe every one of you here loves a good spy story. I am here to talk about one of the biggest cases we have solved and how it was like to be a spy in Jerusalem.
the Jerusalem Intelligence Service tree had closed many cases in my tenure, but there was one we could never quite wrap up. Jerusalem 4 BC. It was Passover and the city was crowded. No, the city was bustling, teeming with crowds. The rumor of a Messiah was creating quite a commotion. And at JI3, we knew the city and the world was counting on us. We opened a case about Nicodemus and a man named Jesus. It was quite a mysterious encounter, and so everybody in the JI3 headquarters had to work meticulously on our day's assignments. The JI3 findings were fascinating because in one of our files we found out that Jesus said, "For I did not speak of my own, but the Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. I know that his commands lead to eternal life. So whatever I say is just what the Father has told me to say." That's what he was talking.
Here in JI3, we were all very puzzled at the question Nicodemus asked Jesus. How can someone be born when they are old? We have calculated every possible scenario and by all indications came to the conclusion that Jesus has to be talking about a different kind of birth. He mentions born of the Spirit and also talked about flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. So it's a second birth that seems to happen within your spirit, something supernatural. This puzzle is starting to come together. Everyone, let's see what we can uncover about Jesus. I'm thinking he'll lead us to the secret of eternal life. At the headquarters, people are busy at work. We found a report of Jesus' statement, and it reads, "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life."
Well, based on what we know now about Jesus and what we have learned of the prophecies, I believe Jesus is connecting the dots that he is the Son of God. But what about Nicodemus? Looks like after his night visit to Jesus, he vanished. Not so. When the temple police tried to arrest Jesus, Nicodemus, in broad daylight, says, "Does the law condemn a man without first hearing him to find out what he has been doing?" Surprise! Nicodemus out in the open. No more darkness for Nicodemus. He is speaking up in the daylight in front of his peers. Looks like Nicodemus is still searching out for this Jesus too. The picture of our puzzle is getting clearer. Jesus, the Son of God, gives eternal life. But we are still missing one piece, one key piece to this puzzle. So we stay at it. Let's keep seeking. I believe we'll find what we're looking for. Jerusalem city has gone crazy. Jesus was arrested. He was betrayed by one of his followers and was sent to Pilate, and he had Jesus beaten pretty badly. There was a mob of people. Pilate said he would release a prisoner, Jesus or Barabbas. The mob shouted for him to release Barabbas. This is unbelievable news. We don't know what to make of it.
23, 23, and 24. After Jesus was crucified, we thought it was the end. Surprisingly, Nicodemus again appeared on the scene. He and Joseph of Arimathea took Jesus' body down from the cross and laid it on the tomb. Nicodemus went from a secret conversation in the dark of the night to a conversation in broad daylight with his peers to a public expression of love for Jesus. It took us years before we could finally close the case of the mysterious encounter between Nicodemus and Jesus. It took us a key witness, John, one of Jesus' followers, to testify all he captured as he captured all these truths on paper. In chapter 3, verse 16, John wrote the actual words Jesus spoke to Nicodemus that night. How belief in Jesus leads to forgiveness of sin, eternal life, and a new identity in Jesus. All of the secrets of the mystery revealed. When we began to unravel all those secrets, we thought we needed to protect them so they wouldn't fall into the wrong hands. But we were wrong. These secrets didn't need to be protected. We needed to share them with everyone, with the world, so the world could hear and believe. I believe
is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. 2 Corinthians 5:17. Praise be to the God and Father of the Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. 1 Peter 1:3. Change
이주고 녀자부 츠베비세게스나 니부부자비 녀베떼고 츠스게리오 츠리에텐나 오게메 크리시스디 게차탈라오 츠스도혼데 오 게차츠리 무 하갸놈 하자 그로보 세디 게페시게리 수스츠리도 수시 new teachers ko new well mannered ko new teachers ko surprise new laba mecho after the service na hichugo ke me crazy badi nyom himi male shida ke chathalao tsdo o ke nur hebadi ake chatsdo ke me sathoni pu jehova di soja ho hala hego ke tezie ni pu ke tsesen tsiyawe hieno no ni pu unke vi unke ti unke kreko pu nzatse nlie cheke shahonu Jedo rosso habu mhozun lilidi nipu no japie shirke zupu hakoha tsasaje di hugonki chayawe nipu mepu bubunu shirinu nipu nkeme to chao te he to da hiji no ko kruhi sidi hukobunu ukon hijunu noe ke lakiliu noe chao noe ke thoge cha sususit tuli pele tulidi nipu njapumi ki vimechidi hisheli getola no jedo japi he no hiju pitsapette tsasaje Jadon vor hakendo meke kravon japutsini den hichu meke krawi nipu ki hukinu volimudi di soja hori nipu potari simudi to ke chai bawi hiko ke cha ke la sevodi soko se tosh ko kruisiji ke patako nidi nipu no ukike le thohonu nipu Kerykere pete pia fudi hichuno ko teke kruhi patashir getsunu no tie jabe ka patakor chashli uko ke niri chape krasha uko bugom hatosi ha haringudi ntezi ke le thajai khapyo go chashji di jabe ka patakor tsiyawe yogom hatotso voge le ha hanu nipu ke tezi tetse thuru peten tsiyawe nzabu za ye chli chi di ke tezi khapen chdi jisu zanu chasiyawe amen 하기는 하자 그룹 세디 개페시게리 수서 칠리도 우고 기후는 기스기야 그룹 버즈게츠라 제도 웨딩스 그룹 세 개페시게리 수서 칠리도 뭐 니고부 우기야 쳐도게 밤이고 라이 차바 뭐 디소자 수서르까디 니오부게 차츠바지 뭐 칠리게 비미 보디 테자 차베고 츠지게 차 수서 세 라페코디 페시스지 노벰버 자 테펀히 긴히 Bakir Kiniki Viswema Baptist Church nu ukotsa per NLV allo kenao pukul mu ale kenao unieno mu asana kradi mu asana ketsa unieno feki yatsadoji November za tefa kinhe baroki Salaki Huparisu Sir Krabaji mu ukola chabaji reception liro Saint Joseph Higher Secondary Ground nu reception patashi mu yogo alolai chabadi vo kikuri hesje getsa pesisia Kediu liro November zakir suru hier kinhe kebakir poki uko kehu tsapra mezavino sopie mezavino liro vilto musamlam unieno fede poliro inato Visato mu kekuli unieno kini doba mu hakia UBC nu uniki yatsodoji ho November zakir seru ke bakir puki UBC nu uniki yatslido reception ri hakia uki kitiginu reception ri baketsa sodoji sala mezavino mu inato nila chabaji November zakir seru satarin hi ke bapodi potigi November zakir tata Kebapudi Potigi Baptist Church Sofira nu Kretsono Rio Kebata Niepuu mu Kaisa Union Nofa mu Kremeli Robert mu Kreno Metha Union no Kiyatsodoji November Zakir Tata Kebapudi Potigi Reception Liro Kebasiki The Plaza Nune Resort City Kema Tununu Reception Bado Hosala Kikru Ukiyatsodo Keba Kikru Hakwa Kramaje Ketsase Pesisia Chadiu Liro Uko Jubility nu music committee ko inu Talie dabo separli research cheli sidi Talie dabo separli mu mi kekari krele da mechi de ugo ki hunu chedo ki husi Talie da hawazela shodo mu music kita tinu she ke pusum hedi Talie ke sakro poriba musla ugo UBC nu kerso ki huti gunu Talie hako hari sedi ke pekrodi japutsvodo sala ki hupo bunri pe presje ke ta sususe nego encourage ya Talie da pomali ro rakakri kinidi hepenguzo sala nyegoto krilidi sevodi dozui sa zano krothogoshi keze ke krothoke chigi selevi ho motali uni sege chakroba sala chedo ki hushi pakechigi pette go bu khrsje ge cha sese pesisia pathala nuli ro
November zakir po vor ke z Saturday he November zakir po ugo ki hu hake hanu UBC Thephou Krotho conference ba to je UBC tike ugo ki hunu Thephou conference us ba to Saturday he ke bakir po ki mu jova conference hanu Reverend Zabu te haja vori Niepuu dise ka za shodoba station ke ni ba to kise ki hu ba Thephou di potigi ki hu mu Yhoshÿ ki hu liro kin he baro di potie isi sala Thephou pette go bu jova conference hanu vori ki hu praise je Kecha jdo Krotho ko sunu no Thephou pette Kecha munyo ki ke pesi sya ho Niepuu bu japi pette go tsase ke liu tslie ten nyo pije